थो अंग्रेजी भाषा छपु बाख जना या बाखै ना ख चागु छा थो बाखै चुमिए ना साकी ख वकै परिचय ठुक्टन्डो साके उपनाम प्रेसिडेन्ट एच मनरी सन् 1870 सने बर्मा भूम ख लन्डन ये पत्रकार जगटे वेकला नापा चुएग जना दियो ख वेकै नापांगो बाख वेस्ट मिनिस्टर गजेटे छापे जो ख सन् 1916 सने देहान्त जुइस्कन य वेकला छौ उपन्यास न चुयाद ल तर वेक विशेष ना कहानीकार जुगले वेकै अपाठे कृति बाखय ख आ निनादिस बाखैना चागु झाठो बाखै त चन नेपाल भाषा भाइला त म तीर्थराज तुलाटर ख ठो नेपाल भाषा आखे नांगु बाख सोप्टी साबारे ना आयु ख निनादिस बाख ठुक्टन जाय चिन्याटिन दुमसा टोरी सुव मिस स्यापल्टन ताल जिम मोमजा कहाँ विन्जे मिस्टर नटेल आ भचै त जिनाप खलनातना दिमाले नटेल न वेट मुवा जिता याक्न कोम छ से आ न्यन दुम म्याच त ठछयको टाला छु टाउ कुटय त मोटी मोटी व बिचाय त स्नायु समिति लुए लाग्ट स्ना जुम मुख महे मुसु पिन्था पालम्पा नपला ओनि मारका नपला जुया भिजी मुखटै वे संका झन्जको बलना वठे छ तो गामे उन्ट गोसा गोबले उ टटाला ताउ ख अन छुजिरका जि आस्यो छ सुइट ननी ट्युम खो या कच कोटफले चुना चुनी अले मटी मामुरो ख बिचाना झन्जको ठौ लुए टचो जिका चुनी ओके जि अन मुसुपे मुनुटेर पोचया बि छन्ट मसिक त गन्तक जिटलमा अपि छमनिमला तस्का भिपिन्दो नतेल बिचारे र मसिको पो गुमेस्ट भिट संग ख व मिसेस स्यापल्टन टेम व मिस भिट आपिनको तलखे लाम ख कि मुखो नो मोआसी चुनको टावे जालका कोसना मिस स्यापल्टन निन छे थन मसिपे मुनु त यक्वे दुजे मखला नतेलन ताला छम्या मोर रासा जो पेर्टिन य छे सिएसयु जे जिम त छ ठन चुओ ख व जि त ठनि पि छमनि मुनु टे नामे छपो निपो मसिकेको पोच्या बिया आउ ख एसा छे जिम मुमो जे विषय छुया मुसुको खला केवल वकै ना व थाबा जक सियो व बिचाना सु त मिसेस स्यापल्टन ये भात डनला कि मन त कोठा ठयरका ढामछि सा छौ अजको छुडु गुगले अनि मिजा मुनु चुवन दुडका सिदु मिसम चान्तल सोरिटिन य वे जीवने छौ टहरङ या बिजग जुडु उबले लासा छिकपिन टट ठन झ्याटंगुल जी बिजोग नटेलन यन थपासका याउस चंग ठोगामे सुया छु बिजग जुइ ढा मोलो ठे छ अक्टोबर ये निनेना जिमसा ठोचा छा चकंक चाका टौ जुइरका छिमटी लुला केउ पाके चला चंग छपा टपाको छ्यालु खपाकी केना मिसम चाटाल ठोक्से ठोकला गुलचुकी माउ ख उलचिक मजु नटेलन थाल तर नाचा छिना कया दिएको बिजोग न प व चाय छु सम्बन्ध दुला व चाचाका ठनी लाग्दा सोदन य जिमे मुमज भात न प व किजपि निनी ठ्या शिकार मिटेका प्या वङ ख अपि वङ वन जुल वो चंग स्याट योग ठासे वन्ट सोया छय डटु डटु वना चले अपि सोम टोपे दुनासित वे दे छिन सिएसयु जे फया फया मजिको वावो ख गुलेना नाप नाप छुया मजिको ठासे न पला छिटका आग झका कोटना हुने हो अमिक सिमे सुनाना लुइके मपो वे डक्सबे सुकमोरो खनल ठन्ठा लाग खकना चोमिसे स टोरी सुटा मन्ट वो बच्चा खाखा टुल जिम मुमा ज याबले ठया बिचायना चुनि कि अपि छन ल्या वइतने इपि नापा उबले हे टम सिउ च खिचन नापली बठे वो झालुखा द्वा वइतने ओके बाल के द्य छुम जोतले वो खाप न्याबले चागाते आते हो जिम मुमा जो इपि गे वङ गाजि त बारम्बार कनाटौडो जिम ककै लाखे टुयु बर्साटी पाछे आटौडो ह अले जिम मुमो जे चिरिम किजा रोनी बर्डे छछा टिन्या तगा लेटे हाला हाला वङ ह वो अटे न्याबले मिन्टाका हाला जुइगो जिम मुमो जे त हिमि चाकिट ह छारास वेट वो मे हाउस तालके मछम पीस चुनाव छि सिउला ठोठे जाव हास मरु संजा काइटे गब्ले गब्ले अपि फुक्क फाक्न वो चाला द्वा वइले तैठे जित चु बच्चा मखका वा बिचे खटो फिकला वे इले मुमज म क्वा वया लिबट का छम फोसे कोठा द्वा वबले नटेले त याउ थाला व थाला जिम म्याचा छिट खची लाना भुले नाटल जि मखला नटेल न वेकला कंग छौनियो ख निनाजक चुन्थे चु मिसेस स्यापल्टन डाल थो चाचाला चोसा छे मयोला मुजु मखला जिम पाटो किजपि शिकार ल्या इ जुएजुल अपि न्याबले ठय ल वइगो थो अपि बो शाट हुकन ल छप छप दु खपाको वना चंग दो इपि ल्या वलके जिगो कार्पेट सुगुट जिगजी मिजा तैपि अया पियल खनि मखला छि शिकार मिटिगो जंग पंच लुइके ठाको चिकुला हे शिकार यास गेजी देगु विषय व छु मक्टे न्यंक पर खलना जुन
नटेल टाटा सा वो खन्ने मेन गल वो खैटा बच्चा हिसिदुको विषय फाटा कुट याटा तर वो सफल मजु वो ठोना खनके मिसेस स्यापल्टन वही पाके पच जग ट्यान त वही मिखला आपाट हे चागु चाव अन उकि चिउ पाके जग बागले जना बना तन बिजौ जु सोरे टिट खुन लागे ठन वेगु छौ न अवश्य न हिसिमरु संजोग खट बच्चा ममुसी पनि वो ले टाक टिक चुला पे मनोटे मे पनि गो लुए स्वभाव उकि कारण हो वासै विषय छौ छौ डट लेखन सिक मास्टी वट हेगो आपाट हे मनोटेको टाफले विश्वास दुगले नटेल जंकल डाक्टर रे ह जिता पूर्ण आराम कायमा हटाउडो च्याट जग या मजुको मखो मानसिक उत्तेजना न जिता मुटु तर जि छुन्ने मुजु त्यो खे डाक्टर टे मटी खम्पा मिसेस स्यापल्टन वे टंगको वाका त काचको फिना थल अटला अले आका झका व नाप टिन सक्ल तर नटेले खन्जना मखो व टाल बल्ल ठंग वलगा पे च्याटनिक इले लाग सुस्वा मिखा टक ट्याच किना चंग दुथे च नटेले भच्च मखाट व म्याच सिपाके सोया टाल छ्या टट रंग बिजोग मनुट वे उयाय ठका मिखा कनिगु सोट तर अमि मिखा चु मला छारास उ ज्ञाना चाक गला मिखा कना झाला पिन सोया च न नटेले न ज्ञाना मछम चपठे ख्वाउल थ फेट्ना चनु मेज फनक चाला वन उक्सपाके सोट सोसो खिया वया जंग संज्ञा काटिए टाटे सोम मनुट केबो डठो झापाके सोया वया च अमि समस्या छप बन्दुकी लखया टाउडो अबि मडे समस्या बोले तुइगो बर्साडी छपा पाछ्या टाउडो त्यान खाव म सिउच किछ छम अबि नाप वयाचन पलास टाइम रेको अबि जन 66 को वला अले समस्या घोस पिक्या हाला बर्ते छछा तिन्या नटेला काचके चाहिँ थौको थियो हाट गाल अले ठुना चुके बिस्यु छे प्याउनीको लुखा ट्याफल्या टगो लव पखा लुका व खन मखन ठाठाको ले साइकल गया वया चम छम वेट चिलिरेका चिला व को झाले कुटु न त्यो बर्साडी पाछा टमे स्या झालन दुआवया तल्ल बल्ल छनका मछम ट्याच तर आपाथे गुनटुङकल जिबे वया चनबले कुइ जुम सुहा मिसेस स्यापल्टन रल सापे विचित्र मनो ख वो मिस्टर नटेल ताम ठग लुएको विषय बाएको वे मेउ खलागो बानी मरो छिपे वो खनि वो नै टका छ नो मवासी विषय वन भूते खन्न तैथे म्याच न सफ्टिया काक कुक मजुसी ताल खित खाना जुएगा वही लाखे खित खन के महे जिउ मरो उबले छटो लास खित तेसा वेटा व उना खुशी सीटा डिपे छंकल जिना आल अन ठंका न खित तेसा मोटो टुले वला चछे नक्टिन जक म्याटो सिगाले चुना चुन माला छफ सेफ से खित ढव भया ला स्वाल्या वेगा उना चुन नापछको अटजुई टुंकुल की खित खन के न्याठ्या जाम न ग्याइने उग्री मे छफ चेचे मिनिको बाखा वेगो वे विशेषता ख बाखा कोचाल